Bot kedengaran bot. Pasana baju anyar ya. Anyar di mana meureun? Bubuna ngeredit. Coba yang macar ya. Tuhan, sediakan perawan untuk generasi kami. Coba dulu, banget ternyata kos dia yang menangkan perawan. Ya, bukan makas aing ya, kasep lin kasep. Oh, kasih pak kuda. Nasia kulanci tas sungut maning nyerap ka jero hate. Ongkonan bot, operasi ta bibir amben tengambay. Kumaha tengambay cup, untuk nage kawadahan. Nu bener sia budak ari ngomong, pinajieun. Aing mah lagan bot, kumaraheun kepada kami. Ayo geus lah, dak. Warangel sia. Woi. Jangan sempit ya. Kene dah kene. Wih, dah, kita kalau nyake ngomong sorangan. Di heueuh nya. Purtasi meureun dah. Efek sawahnya nayaan. Meureun nya. Ayo geus lah dak. Kene. Aha, apa ide ya? So Inggris ya, Gus. Pak, noh, tanyawan, biar nyawat. Oh, cup, nyawa nyawa 10. Pirakuna bot. Oh, nyawa 10, amun lainna 100. Haram jana sih mot, kabalas aing tanah. Kalem Gus, ulah heuras bising pegat tau udah beheung. Geus kaneng dak. Tadi saboga ide. Idena naon? Oh, di ge. Aduh, ya. Ah, Kumaha ide aing top markotot teu? boleh tah? Berang-berang kata kerucut, berangcut. Aduh, suara naon dia tak? Ganggu khayal indah aing bae. Ipan makin jelas bae tuh suarana. Beraku lah suki kayak juri. Ih, merinding amat aing. Kabur lah. Parah lu, Ing. Sial sedap. Suki-suki pas ngajilan aing bae. Sial. Ada tabur es. Ampura ke ampura. Ampura sih ampura Gus, tapi saya udah pas ituna ka aing. Aing kerasa pengayang kisah anjing si Pina. Pina saha keu? Eta bot, awewe nu kemarin ngobrol bae jeung aku di pos. Tulis teh jelema. Sedang sih jeung budak ora mah. Naon sih sia eta mah geus boga aing. Aos bese wani mepet mah, tonjok dadana ku aing. Kalem keu, dan pasti nyana mah gua kasihan. Dan pasti kumaha, nyana kamari daekeun ngobrol jeung aing. Terus mah nyana maokan barang dahar jeung aing. Heuh lah nyana maokan barang dahar, di nyana ge nyahoun, awak leutik bae ku sedotan es. Dipen sang ngaledekan aing bae, awak aing memang leutik, tapi nyali teh sarua jeung awak. Idi, masa sih? Woi dak, kamari nyana ceurik cia. Laju aing deui nu kena. Emang konaan Gus? Kamari tututna, katajong, ambalaya. Aja saya dicarekan teh aku masih ya. Ente sih, nganter dibayar duit jajan doang. Dar sia. Udah sana. Tuh di mana tuh? Tuh. Bener asana dugaan aing yang kejadian. Ayo sampai kemana ya? Minta kopi yuk. Kalau ngebot aing jangan ngopi, dia udah aing. Tanggung ulah kopi bae, gorenganan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nondak sih ka dieu ngaganggu aing bae. Ulah daek babanya ke mah, tapi jajanan mending bobogan jeung aing. Seubeuh jajanan bae ku aing mah. Jangan gerak ngopi jajan Mas. Kaneng ah. Ah, kadang ikut usia makana ulah sok jajanan bika itu boga duit mah. Ini ulah daek si bagus mah, nang kamot bae. Naon bot pada bantu tutah usia. Wah, yang best ya, Bot. Nama geus boga ka keo, nama jadi yang dengar sebae. Tah, dak kadang ikut usia. Geus sia gara marabur itu usil bae. Jangan keo. Pan sia ngomong kejadian nak traktir kopi ke kami. Oh, mana keo? Geus lu aing geus lieur ya hayang ngopi. Sia lieur cop. Pantogen bae kayak GHD. Adi di mana meureun? Nu aya modal aing. Sekalian jeung gorengan atuh ke. Lah sia ku aya bae. Geus tangguhan ge penting di pos pesta urang. Pan gitu mantap. Ieu karak ngaranna babaturan. Heeh.
Kalau enggak segera kali itu sih lah. Enak bobogan dia, jangan ayam beb. Kalau enggak satu air lah. Ayolah. Awas Akel. Dipapas boy. Oh, parah sih Akel. Allah, udah salah. Aduh. 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 Kamu kemana yuk? Ayo kemana lagi? Sabar kena lah. Baik, tak budak. Tinggal lu. Kos lutut teman-teman. Kenal. Ayo kita dengerin lagu buat kita jasi apa lagu dah. Alah, dengerin. Ya. Aku naon meureun, ieu mau suaraan. Emang ada tipu. Iya, iya. Goyang bae, kos inut. Ya, gede amatnya. Oh, bete. Main non yuk. Ini yuk. Main gun bae yuk. Ayo. Betul mau bunuh yuk. Ayo. Bener tah, ayo saya berapa. Adang. Yen bulutan taing ngocaknya. Oh. Boleh ngocak kayak aja, Bot. Oh. Main kemana Gus? Main kedua. Tas ya boleh tah. Kita kayak gini. Yuk. Main, woi. Aduh, kok selamat aing. Wes ya. Ya lah. Nah, Kita mau kudu enok. mana di mana? Mana, Bot? Mana, Bot? Mana Tuh. jauh, Bot? Mana, Bot? Enak bae, ayam boiler mah. Mana, Bot? Jauh aja. Jauh di mana sih? Itu tuh. Mainnya setekan dulu. Oh, yang gede itu awakna. Mana, Allah? Mana, Bot? Hei, Bot. Jauh, euy. Bot. Bujuk gunung ke mana yuk? Wah, sana nyana ngajalan orang, Gus. Udah mau ya? Udah tuh lah, butuh diudak mah endingnya. Nih, bisa besok pemainnya. Gas. Woi, jangan. Ayo nonte. Sedar inget gitu. Kedengipan hari kemerdekaan. Aing jeung Ageng geus sepakat dengarkeun peperangan. Sendek ari luar moal. Kadang lante. Aya hadiah teu. Geus tenang. Aya hadiah mah. Kopi sember. Lu bener bae sia teh, mantap hidung puji aing. Atusin Gus, idenge abis sarua jam banget sia. Ah, teh nyampanin bae aing make kopi. Geus loba ngomong. Dek teu. No. Oh, geus saya teh. Gadang teh, atuh lamun dibagi 2 tim mah kurang meureunnan. Aya naon teh ngagerokeun aing? Jadi kieu. Aing jeung budak TKBC dengarkeun peperangan. Aju kurang personil. Sendek ilon moal. Wih, boleh tate. Aing dak geus boleh. Om Pimpalayum gambreng, Maija pakai baju rombeng. Ke Maija ke beli baju tapi pakai baju rombeng. Itu nyaho mana di permainan. Om Pimpalayum gambreng. Tah, tim aing tah, dua tah. Aing ieu. Ayo, aslinya urang perang. Ayo. Rencana orang berperang sebagai warga TKBC orang jenengan heula. Penghormatan umum, balik kanan bubar, jalan.
Kita sebagai kelompok kedua, jangan mau kalah. Jalan, jalan. Stop komandan, kita di sini saja. Takut ada yang menembak di sono. Baiklah, Ayo kita nunduk. oke. Ini tempatnya. Saya punya strategi nih. Apa itu komandan? Ini. Siap, komandan. Berpencar. Siap, komandan. Oke, orang kudu ngatur strategi. Bos saya aing. Bagus, ya nyokot perhatian musuh RT. Oke, siap dah. Aduh, ampura dan 14 saat. Laksanakan berpencar. Oke. Wah, lawan sudah kita berada di sini. Musuh tuh diharap. Muter loh. Ayo dua deui. Jangan bergerak. Ampun, diriku sudah terkepung. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu atau tak tembak palamu. Ayo, ini Jaing. Yuk, kesan, ketinggalan. Non gas, ada jadi guys. Desam di rumah. Buat orang buat gesan buat minum lagi. Aneh si tembak. Kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus bangga terhadap Indonesia. Kita harus menghormati para pahlawan. Merdeka! Merdeka! Mana bendera sang merah putih? Hormat! Gak!
Ruk. Ruk.